Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Hi ke eyababumseleko iyasikhulumisa la ku social media bathi nje waze ke wamthuka ke uMacele waze wangamhlonipha umamkhulu kule episode yokugcina kuthando nesithembu. Ake sithi ke kulabo abathi niya defender umseleku uqinisile. Hey guys, ngenze ukuthi sibuke umseleku ongafani. Kungenzeka. Yabo ku season 1 umseleku wasibekela isithombe sokuthi uMacele uhlobo olunjani la nkosikazi. Nakuba besibona indlela uMacele abuye enze ngaye izinto. Abanye ke bebethi ayi uMacele engathi ukuba u-first wife ukuthwele ngeqoma engabe kusho njalo yini kodwa nje uhambela phezulu. Siyakubona ukuhambela phezulu kaMacele phakathi kwamakhosikazi ngoba ewumamkhulu ohlala esilungini esiphakhe. Kodwa ke silandele amazwi kababa uMseleku ukuze siveze lento ukuthi sididekile phela ngoba ke khona la ishayisana khona indaba yakhe. Umseleku esithatha ku season 1 ngizolenza iqiniso ngoba ngihleze ngisho ngithi mina ngizonika i-reference ngifuna ukunika ngqo amazwi kababa uMseleku. Okokuqala ngqa wathi amakhosikazi akhe afika ne-suitcase kuye suthi mabefika eMzumbe bangene bepheke impahla zipahla zingenaphi bi-suitcase yena wenze njani waba yi-provider. Sisabala lapho nje ukuze mhlambe entweni yokuthi uMacele umseva sengathi uyiboy yakhe sifuna ukuthola kahle ukuthi uthini ngoba phela ke lokhu kuveza ukuthi lamakhosikazi le lifestyle evele la TV uyo beyi-provide uyo be-afford singakangeni ukuthi basebenzaphi. Okunye ke gazi ngakaqhubeki nale video ngicela ngitshele lapha kade behambile nomndeni uMacele engekho ukuthi iyiphi le ndaba abayikhulumile enkulu efaka amakhosikazi ebidinga ukuthi uMacele abe khona. Lene siveza ukuthi nje uMacele akasawuhloniphi lo muzi akasasihloniphi isithunzi saMseleku futhi ke sekuwuye manje ohliphizayo. Mina mangikhumbula ke la bekuvakashwe khona ukuthi uma ngabe uhambe nobaba uMseleku wamjikela wangabe saye egumbini lababa uMseleku waze wakhalaza kuMseleku ukuthi ke kwavele uma ngabe uhlezi nje ngisho nasekhaya kwaphinde kwaba ama-activities abawenzile beyingekho indaba yokuthi ke nayo inkinga esesinayo ake sihlanganisene amakhanda abakaze babe ne-meeting kulo bakuvakasha bebeyojabula. Manje ke uma ucele ubancishile injabulo cho kwavela indaba yokuthi uSibindi wayekade ebusy endawana athile noQueen Ndlovu le ngaze ngathi mina hawu babe promote izingadi zesithembu yindaba befaka uQueen Ndlovu bebengasebenzisi ngani indaba zabo. Bathani ke sebekhuluma ngoQueen Ndlovu etafuleni phakathi kwengane bathi ke uMseleku naye une-voice efana nekaSibindi during ubeza ukukhuluma ekutheni uMacele kuleyo nto le ngoba phela le nto sinayo sisifakela amahloni sesinamahloni ukuthi hawu izingane eziphakathi kwabo zithini le ndaba abayikhulumayo. Ngikubalela ukuthi la uMacele ade absent khona bebenzana ngithi ungibedele kokunye sengikukhohliwe kodwa nje usho ukuthi i-meeting mhlawumbe ngoba phela kuloya mndeni loyana uhlezi kunama meetings ongawazi ukuthi hayibo ngiyaqala umndeni obiza imihlangano kanje mase imihlangano sesifikile akusashiwo lutho. Usethi nje uMseleku uthini ke mama esebuza kuMacele kade engasho lutho kuleyo meeting. Asidluleke kuthe kufike enye isizini kwavela ukuthi uMacele noMakhumalo babambisene kwi-family business.
uMakhumalo ubambe amabhuku emali, uMacele uya-organize okwenzeka kulela bhizinisi. Ngoba uMseleki wahlala nabo phandle, waqala kubo ukubatshela ukuthi ucela unumber 5 ngoba vele bahlezi bebonana emsebenzini. Yaze yashintsha-ke imudi yasemsebenzini bathi ucela kuphi ngoba sisemsebenzini usukhuluma indaba zasekhaya. uMacele njalo kuthiwa akasebenzi. Hhayi-ke shuthi kuMakhumalo noMacele-ke bayibanga-ke indaba yokuba u-work wife ngoba phela sekukhona uMakhumalo kade wahlala kuleyo position yokuba u-work wife. uMacele-ke nesewumamkhulu uyabona phela ukuthi hayibo indaba engathi kulela office laMakhumalo kuhlekwa kakhulu. Wadikila-ke uMacele-ke wathi akasafuni ukusebenza noMakhumalo noMseleki. Kade sebenza uMacele kule bhizinisi lomndeni. Sakuthola-phi ukuthi uMacele useshiye phansi indaba ze-ofisi. uMakhumalo wahamba wayobona uMacele wathi nawo amaphepha bengicela ukuthi usayine ngoba phela nezinye izinto uMacele bebesam-update ukuthi kwenzakalani emsebenzini ngoba ubengakabhabazi, bengakasho mba ukuthi useshiye. Hhayi-ke sezwa ukuthi uMacele seshile. Before uMacele esayina amaphepha afika noMakhumalo ngoba uMakhumalo wafika nje uMacele ese-bedroom. Wathi uMacele ngicela ungahlali embhedeni, akekho umuntu engifuna ehlala embhedeni wami. Hawu, wathuka kuMakhumalo wathi hawu okay, badla ama-fruits. Wathi sebedla ama-fruits awayewathole ekamereni. uMakhumalo eseqeda ama-fruits aMseleki. Bathi sebethola ama-fruits asekamereni. Angithi phela kuma-bedroom kuba nalokudla okuba seceleni lokudla. Ngiyaxolisa. Kodwa niyakwazi lokho kudla lokho nje lokho okukhumbulekayo ey'khathini zasebusuku. Wathi-ke uMakhumalo ubengazi ukuthi uMacele ukuthi useshile emsebenzini. Sikulanda indaba yaMacele noMseleki. Kwaba khona enye i-meeting uMseleki la wazo-introduce khona ibhizinisi elisha. Wathi kuleli ucela uMangabe noma yeni bengene ngoba bona baneyabo imisebenzi. Wathi uMacele vele akumnandi ukuthi bona noMakhumalo basebenzela umndeni wonke kodwa mase ku-enjoya wonke umuntu. Sesithina hawu kanjani ngoba phela uMseleki wathi yena amakhosikazi akhe afika ne-suitcase maselobe wakhuphula ngesikhathi nje naye iphakethe lakhe eliqumba uyabakhuphula. Hhayi yadlula-ke leyo. Nalana kuy'ngane kulo sengithi izingane zesithembu, kuThando neSithembu uMacele uyasebenza. Yabo nje lezi ngubo ayigqokayo omunye usisi futhi amnikeza ithuba lomsebenzi ngoba phela bayasebenza lapha kuseviwa abaveli mahhala kodwa kuthiwa uMacele akasebenzi. Sasiyayidlula-ke amacele yomsebenzi-ke khona nokunye angazi uma umasingcwabisane nje imisebenzi siyadlula. Also-ke engifuna ukukugcizelela amakhosikazi aMseleki indlela akawa-introduce ngawo onke le mpilo abafike nayo kuThando neSithembu abayi-afford. Yena-ke ufike wabenzela le lifestyle kodwa besebenza. Asikwazi ukumlalela mayesezokhipha unkosikazi oyedwa ngaphandle enze sengathi kukhona ofika onotho. Kade kusho yena ukuthi bangene ne-suitcase. Episode 1 season 1 unkosikazi ufika ne-suitcase ngisho iy'ngane abathinti lutho huye. Okwegrosa igrosa-ke usebuka ukuthi indlu iney'ngane ey'ngaki ngokuhamba kwesikhathi usho njalo. Sesingena-ke ku-point number 2 kuba supportive. uMseleki ukhuluma azakhali. Shuthi lo ababuya etha guys. Ukhuluma azakhali uma uMangabe noma yeni bekhuluma ukuthi indaba ka-number 5 abayingeni. Ekhaliswa yini uMseleki ukuthi sekubukeka ngathi yena udlale ngoMacele because uMacele umvumelile. Ku-episode 3 waku-season 6 wathi uMacele uyobiza amadoda obaba ebahlalise phansi ekhulume phezu kwabo ebabuza ukuthi kanti yena ubenani kuze kungena amanye amakhosikazi uma kukhona amakhosikazi azoma ethi akangeni unumber 5. Why? Because uMacele usupporte uMseleki.
Makhulunywa indaba yamaMtoro, ikhanda lakhe wayelibhekise phansi lingavuki. Waze wakhala ethi-ke mama, mase sifika lapha kwi-meeting because kuzofika into engasahambisani nayo, ungasho lutho. Hawu, washaqeka kuMacele wangasazi ukuthi uzothini. Macele wenzani? Support-a lo baba uMsiligu. Lo baba uMsiligu ofanayo-ke sefika laphaya ku-season 7 episode 16. UMacele sizohlukanisa lo mndeni, phela sizomseva, kakade sesimseva. Yini-ke abayenzela uMacele leyo? Akabe specific. Before sesicubungile inhliziyo kaMacele, abe neqiniso futhi. Hawu. Kokuqala bamnikeza uMacele ithuba lokukhuluma ngoba sifuna uMacele manje, sifuna uthando nesithembu kodwa i-version kaMacele. Abafuni abanye ngiyazi ukuthi why bengafuni, mina ngiyayifuna leyo version yaMacele ngoba phela yena ufike ekuqaleni. Uma efika ekuqaleni sifuna ukubona ukuthi usazokhuluma into efanayo nale khulunywa uMsiligu before kuthiwe uzogcina eba yimpahla. Akafuni uMacele ukusenzela uthando nesithembu ngendlela yakhe. Ngisho ngiyenza la ku-social media kube behind the scenes. Wema, yabo mangagulanga ngomqondo this year ngalama-TV shows lawo ney'nganekwane zakhona, hhayi kuthi ngathi ngizonivalelisa mina guys ngoba nina nivele nibe personally, nina seni-emotional. Siyaxoxa la, siyahleka i-TV show le, basixoxela le nganekwane ende and inganekwane asisayifuni, sesifuna i-version kaMacele ngoba i-version kaMacele ngeke ize ibe inganekwane, ngiyakutshela. Yabo uma mkhulu simnike ithuba lokubhodla ngoba sizomsupport. Ngiyadlala kuzothiwa yithi amanikini kuphela basibiza thina masibuza ukuthi kanti kwenzakalani kuthiwa siyiyingayinga. Yini? Wefowethu, yini iyingayinga? Kuthiwa-ke thina esingavumelani nento esho baba uMsiligu siyiyingayinga. Kulungile. Khona umuntu ozofika la ezizwe engahloniphekile, nginganihloniphi, ngiyaxolisa. Kusengitshela engize ngithi mawuyicabanga into ivele ikuhlekise. Sekuthiwa siyiyingayinga ngoba siyabuza nje ukuthi kanti kwenzakalani laphayana ngoba nakhona nje ukuthi endlini yaSine kwakuhliphiziwe kugcwele amabhodi. Asazi noma ngempela bahamba bathi sinengcolisa amabhodi washiye khona lapho sizoshutha. Asazi kodwa uma bekwenze lokho beze bemnikeza uSine imali yakhe. uSine nje bemnika imali yakhe. Bengithini? Yabo indaba yaMacele khona lo bethi-ke thina siyini samaphaphesi amaCele ngoba simdefend. Sithanda sami mina ngizokuthathela i-episode ne-episode lawo uMsiligu ekhuluma khona ngoMacele azajule. Shuthi lo baba ube-actor sonke lesikhathi kusukela nje iqala indaba ka-number 5 uze mbizele ngisho endaweni zokudlela behlala emchazele. Elalela uMacele nje uyibambe la ku-season 5 ukuthi lezi zinto ayilalelayo engathi azikho ngoba wazathi uMacele shuthi inganekwane phela le ngoba mina ufike eze kimi ezokhalaza ethi uyabona futhi awusekuhamba kahle. Nami ngayibuza ukuthi uMacele vele yena wenze njani uma kuthiwa nje nayi-ke indaba seyatshela ukuthi uMangwabe wenzeni. Lapho kufanele eluleke uMsiligu ngeqiniso noma ethulele ngoba phela manje sekuqondene nendlu kaMangwabe. Hayi ngiyivale le video ngoba nami angisayizwanga ukuthi bengithini kuphi, kodwa nje sizothola ukuthi uMsiligu ubetheni ngoMacele mase kusibona ukuthi umehluko uqale ku-season 6. Yazi ukuthi uqale nini ukhuluma into engasashayi khona kanti yena uyivikela yena. Uyababa loyana uyakwazi ukuba manipulative. Uyabona umuntu oqala impi mase ehamba yoma le emuva ethi ayidume nguyeke. Kodwa abantu bakhona-ke balandela leso ngalo noma bakhohlisa ukuthi unemali noma kunjani. Eyibo ukekhuluma nje into nawe kwenza ukuthi hawu amakhosikazi akhe kodwa lawo sithuke nje.
Abanye sebefuna bathi bafuna sikhulume iphutha sithi ngoba nakhe ethe uMacele unenhliziyo embi kwase wacima kasho leyo nhliziyo yembi ukuthi yini ngani mase siyabona ukuthi le nhliziyo embi ayisho iyahambisana nalento ayibekayo ngoba akukazi ukuthi uMacele ngoba ebe absent loya 3 days sekuyona inhliziyo embi leyo ngokwakhe hayibo Macele asasebenzi Macele senjanjani bafika nama-suitcase bonke baze abanye bathi hayi uma ngabe kwasho kwacima shuthi uyi-gold digger ngathi mina umsele kwathi ku-episode 1 bafike nama-suitcase kusho umsele nomunye unkosikazi wakhomba izindlu wathi ngapho kodwa just umsele kwathi bafika nama-suitcase kusho yena thina saze sisilindele ukuthi ku-episode 1 uzokubeka kanjalo ukuthi bafike nama-suitcase unkosikazi ufika ne-suitcase sakuzwa khona wathi-ke sefuna unumber 5 wathi unumber 5 akabe yisifundiswa akabe ney'nto zakhe kasho kacima kade ekuqaleni ethe abakhokha imali beyohlangana naye beyokhanyisa amakhandlela bedle amarayisi amancane kube njalo ngobani uzobecinga lapho ukuthi umuphi oqualify kuba unumber 5 yalobe isijika nje number 5 indaba ya number 5 mina ngoba silobo sibuka-ke ukuthi hawu sekunje manje sikuhleke-ke lokho ukuthi hawu lo number 5 kanti nayo seyibhizinisi ngoba manje sekukhona osefika egqoke ingubo egreen usekhuluma ngevoice yamangwabe siphiwa bamveza ingane ubuso ngoba phela mayisekhona vele ushuthi amakhosikazi asezokwazi ngayo kwathiwa hayi simfihlile ngoba bayamprotecta kunjani sazi-ke kuprotectwa noma eprotectwa noma kubonakala ukuthi i-show thina asisayithandi ayisesikhathele iy'nganekwane kodwa khona mhlawumbe babona ukuthi asisayithandi i-show sebelanda lo sisi abamlandile wavela-ke ngoba nje usisi simqalela emabeleni samgcina ey'nyaweni bephethe-ke umbhekana wakhe u-black wahlala phansi mayesithi Mthombeni sithi hayibo ivoice yamangwabe nje lena uMangwabe ngaze yenza into enjena kodwa engayenza phela imali yasekhaya bye ngiyaxolisa thank you so much for your love and support bye